Wala ka sarkar jala ka don ye ka jingtmu ban chna pan bha bat pen he ye ki surok hakeleng ki jaka ki badon hakanong ba shalong ban penduna ki jing dhangkali bat ban pensuk ye kali kawan handre ki pat ba ki ba penan kam ye ka surok na shan mari ban mi sha golf ling ki le shem jing e na ba kani ka surok kelas ni sha palat put Kipat ba kibasa akan dikatakan bat kamtam gitu banyak kali kebayat leng ba kan kesurok kebadan tang kandai spa arpau meter. Keladap dak jing bitar namar bagani kesurok kala sak khong reng mentala saus nem tam. Walaki kali kebayat dengan kesurok kila bon ba. Kinong ngelam shnong kilo ong ba kila shim kia halor kan jing sniu jang kesurok kamtam ha ba kinong shnong kilo ot lanam halor jing e ke bagi mat man la kesngi. Ha bagiyat dengan kesurok kebala pen bitar bat pen sertok yakinong lit nang wan. Kipat ba kibasa akan dikatakan kilas ngau tenat bat sengu komen bani i bo way kontraktor ulas sedang ya kekam banti ik surok na kebenta ban penhe bat ban shna da kesurok ke batamai bat ke bapaka. Hendrai kini kejeng komen kipat ba kelalong tang shipor na ba kontraktor ulas sangian oi kakam bat kelalong penban kum kejeng tim ya upat ba bo penan kam yang surok ke belas neu syabapalat. Habai keren bagi nong ilam shnong kilong bagani surok kalong kebadan kam ba namar ka pensuk ya kayat kayeng jenginong jengok kai perthai ki bawan cha golf links bat kiwe-kiwe. Urang ba senong kesan mari uba api khong dop ulong bagni kesurok klasa khong reng mentala saus nam tam bat haba kila let ut ya kejing sniu jong kesurok chakatanat PWD bat chu MLA kathan uba AL hack nrei kini kejing ut kila shulong len ai kadon kejing ut jong gi pai ba ki ong ba kani kejing sniu jong ni kesurok kade nomor kejing bom sim kha jong kesenong bat ba ki ong ru ba kontraktor lawan lati tang hadin steo RTO la sangela andin bla de ban punjular ke surok atau kalau kau bersisa kan yang kejing ong jong ki pai ba hoi kita tiga di kejing sisa namar kumu ong ipi mene ban no hadin ba ngilaya ut ngilaya penya celawan ban repair siteng yang kini kesurok tadi la sange no te hoi kontraktor ubengi thu yang tahu baterai tang penri kamlam jengi hi te kalong ban tip kontraktor kamla ban long namar kesurok kini kejong sorkar te wat benta kumu subu nuksai pi benta la dangi sti tangi be bentai berit tang sebakla la nang imyo ka kenja permission kemul kelawan kijing ujor bat dak FIR kila ban file yang i tina kata katau hakabi dei bakata bat ki kontraktor tengi kum kasnong tengi mnon nik TBA ten rei gilai persang ban budin yakini ki kei nakaliang jo kasnong ku bagi pai bagi ong bakai snong kam kit khia repetitive ka surok ta kam dei ka jo kasnong ngolong tang ban pej na benta kijing baha bat kumnu long la dedon kijing sniu mo kum ong no haba ka sniu kunu bentang i haban pentip sigi bor ki bedi pej Teka senong yang kata kam song taj. Mentala ada kisnem mentang ila pentip. Nila community hoy bagi wan kendian inang long kadung nu jing tray ke pipi tray mulai ban sulek menta. Ya kata ngi ke senong ye pong hi pa ba ya sya. Nomor bale ba kumta kini ke lawan ban tray. Rek basusi ke long ba hadin kita sage no. Teki kimti bi isu mengi ke senong. Tingi masih ban yakhi ban yawat ya kata. Ten rei na kaleng pa ba bo pli perkhat ba ke senong. Rei na kaleng hi ke senong ngim sem song taj bagi dei bagani. Te kumbalong sakadon sakaway ka bangingi yo jing tip kalong ba yakani ka surok siwa nyo kani ka ta ka bagi ong makaladon ka ta ka jing tumuban peloy ka national game te ki tumuban penhe kani ka surok silenter te ki ong habdin bala penhe ka kan baha kani ka surok jungi te ginang community ka taru nei ka taru ngimi idak i ruem te ri kat bakani ka surok ka bakat kat kum jingai ka por ladang long ka we na ki surok ki ba don kamba namar balai play i meta ka selu ka maulai bypass kila penyat shortcut nang thin na mawyong kan mi sini sepo sing ter kani kawan nya leng ba kini ki sa chi lai phra ba sa chi dong tumai sebentar ting ki leng ba la kani surok ten rei nda hadin leng ba kini steu jung ni surok ki pa ba pli la shem jing ban ya lenti te ting ting ki ha ban ya biang 10 ting ting ki kiu nang ni ka ba mi senong men song kala jang jrong susu ka lenti ba ki kinya ting isko ba ka sarkar ka jing sa ka don kam gen la kum nu ki surok hi ki de ben long ki ba bha long ki bapha long bagi ni ban penthut ki kawan hoi ban bah du kata ngimla hi ban pen ma nama teng teng jing trei te ka hab hi ban ya trei dan ko ke por ni bagi phai bagi surok sing ni khap sor ni khap sno jungi ngi tang su du menta la haplang hadin balak subut ta ko slap
Nagi nung kijung julor juga Karena kalian ka sulka kelawan nak man repair. Ringi mentar license south nem kremdon bapusu. Lani kremdon basngap, lani kremdon bayui. Dari ban sui ben kumbaye kedi kesurok jungi. Kalau long kumungi syong man sandong kendong. Dari kedi kesurok ke jungi kedi ka bah surrounding ya ka tourist spot. Mau nama kedi kemendat golfing kedi ka kham kerpang tam. Hakabe dei bat kini kijing don jungi segini kithan. Tekijing sya kedi berlong hi ka bah nang ba ka burom juga state. Ka burom jungi ka imlang salang. Kandon ke dari mental bagi nyik seni usulok kadu boleh boyat yang ni ulaut kumpi rupi ong mentan bagi bagi ong bagi senong kam simkia dari ka senong kam dan hok ye ruai man kata ye kani dari la dei bagi bentai ka senong du kamut ngihap kudu ban taulat ada dei wat ban ye senai ri usulok du ten dari bagi ke jong kesurkar ke surkar kan ga bangi syania bagi banda kadai tang halor kata ringi da kerpat jur ba pin ai jing petip siki bagi sutu syai bangi ka senong ngi klem song thai But hadu saginu nu bentang ila po lut kijing tho ngila keren da kijing keren do. Ten rei ngi up ken habu kulanu banle. Te kerpat ken bai ka bos sarkar mo da ka basuri de nagaleng yo ka sinong begin sko bha ban ngap lem dan ni ban pejlem gini kijing a ki ba kum ngi ki paj ba ki kendo. De ya tang sinong rei ka lek kawan ki paj ba hi bro. Nagaliang Executive Engineer ka PWD Roads National Highway Bypass Division uba di pengrop Ulong bakatanat PWD kala IT kakam hawa Rocky Hack na kabentaban Shnai ke Surok Hasan Mari. Nrai hakasnam balalet ke jingalang jongki kato kanungut ki Menteri Sarkar kala rai ban penhen ke Surok na Sanker Shadu Shashiap na kabenta ke jikpen krea ya ke National Games. Bat kumta la penhap lang ke Surok Hasan Mari hakas skim ke bathamai. Uang bani namar kani bu kontraktor ula sange no kakam namar utiang ya ke Sarkar kan mang tengka syo ya ke jing Shnai ke Surok. Uyatho bakatanat PWD menta kadang ap ekajing betha jongki hek sarkar nrai lada kajing penteri kami ke skim ke bathamai kandang slam katanat kan sepak maramot no ek surok Shan Mari na kebentaban pensok ya kalit kawan jongki patba Jadi ketu ke surok lingsang lah sedang lagi senam arjar khanyu itu jadi proposal layak itu jadi la snai ke projek ban penbhai itu surok Jadi tentu la teri in advance action la le katukan ni mesti pawai. Jadi ketu skim kan kaba kumba kandai spa arpu meter. Jadi skim kumba kalong menta kadang don po finance. Jadi la porsu buat kontraktor ban pedap. Jadi lately last year kadang ke meeting juga high level minister Yang makadon ke proposal ban penhe yang tu surok na du natai na lenti ban lek sam care ter anwansa ni siap yang bagani ke proposal kan kabar namta ka tu ka national game ke ban salong je kumba long i lokal lam ni tu ang baik tu ke scheme ngin tap lang no da ke scheme ke bathamai di ang ke tu nilai ada skim ke bathamai. Jadi nagaliang jungi tingi hap up ya ka direction nasi cerong maki ong ban iswak tu. Jadi mereka skim ni ke tu ban repair itu kadang don finance. Jadi lada kaslam kan ke skim ke bathamai proposal ban penhe na tu natai ti beli sangkiar siap. Setelah kawan no sanction kinang pentrain no kan. Kata deka opinion kata deka ijunga ke bijunga. Soalan wan kini ke monsoon ni hab manya decide nang ba kan nam aggravate itu ke situation itu kesro. Ko ai ban nyarap kan di nang trail lepar. Ti tutor kata i bukan pat dia kalau ti ke pendiau kan. Ti ke soalan ke monsoon ni hab ya decide no benda.